Sijui kama kuna mtu yuko ananielewa. Sinzi ko ari umuntu mwari karantahura. Mungu hata kuacha pale daima. Imana nizokurekera ngaho ibihe byose. Mwa ile shida yenye uko nayo daima. Muri iyo ngorane ngwakurekeremo ibihe byose. Na hata kutosha mara moja. Kandi nazo gukura muri rimwe n'ingoga na n'ingoga. Lakini atasema kwanza neno. Ariko azobanza kuvuga ijambo bwa mbere. Yenye inaonesha ukuu wake. Gerekano ubukuru bwiwe. Haleluya. Haleluya. Ukiendelea kusoma. Ubandanije gusoma. Utashangaa sasa huyu mtu ambaye alizaliwa vile. Uratangara ko uyu muntu yavutse hujya. Alianza kupambwa. Yatanguye kwambikwa mazahabu, izahabu, mikufu, imigufu, mashenete za kupendeza, mashenete yo kumwubahisha. Alipata renome dunia mzima. Yabonye icyubahiro mwisi. Lakini hakukuwaka vile sali. Ukiniamua jinsi niko leo, utajidanganya. Ukiamua juu ya maisha yangu vile nilivyo leo, utajidanganya. Kwa sababu kesho yangu, kesho yako, kesho ya huyu mama, ejo huyu mumama, kesho ya huyu kijana, ejo huyu musore, kesho ya repentance, ejo ya repentance, kesho ya familia yako, ejo umuryango wawe ni surprise. Ni ibintu byo gutungurwa. Ni surprise. Ni ibintu bizotungura abantu. Kila mtu mwenye na destiny ya ajabu. Umuntu wese afise intumbero ikomeye. Kila mtu mwenye na avenir nzuri. Umuntu afise kazoza keza. Mwanzo yake, inango yiwe ni mbaya, ni mbi. Kila mtu mwenye na avenir nzuri. Umuntu afise kazoza keza. Sana anzaka. Igihe atanguye, banaanzaka kumwangalia, banasema habitatoka. Batangwa kumubwira ngo nta kizovamwo. Lakini sana fika pale mbele, alikiyageza haji imbere, banakuwa banasema hatukukuwa tunamuwazia. Baratangwa kuvuga ngo nitwaiwe wejo. Majambo make. Nini inaweza kukufanya uishi kwenye wengine wako wanakufia? Nigiki gishobora gutuma ubaho abandi bariko barapfira? Nini inaweza kukufanya? Ninde yotuma, nigiki cyotuma ubaho abandi bariko barapfira? Unataka niseme ile? Ushaka mvuga ico? Mahali watu wengine wanakufia, abandi bapfira, pale njoo utaishi. Ni uzobaho. Pale watu wengine wanaishia, haki abandi baherera, pale njoo utachipuka. Ni uzoza abandi batakari. Ya kwanza, icambere. Kule nyuma mko hapa. Hari inyuma muri hano. Okay. Ya kwanza, icambere ni kuelewa kwamba sina msaada. Nugutahura ko udafise ubufasha. Lakini ninategemea Bwana. Ko nizigiye Imana. Sikia hiyo kitu. Umviki kintu. Uelewe ya kwamba sina msaada. Utahure ko udafise ubufasha. Lakini ninategemea Bwana. Ariko nizigiye Imana. Hiyo ni kitu cha kwanza itakufanya uishi kwenye bangine wako wanakufia. Ico nikizotuma ubaho uba abandi bapfiriye. Ngoja niweke msingi hivi. Reka nshireho ufatiro aha. Sikia. Umva. Angalia wale watoto mzazi anamuzaa. Reba bajya bana umuvyeyi yibarutse. Anamufanyia kila kitu. Arakamukorera ikintu cyose. Yote yenye anataka anampatia. Ico akeneye cyose akakimuha. Akilia hata kwenda kajue kasamile anakauza, na hata kama haitamsaidia kitu. Naho yoririra akantu ko gukinisha k'ibihumbi 100 akamukugurira atanico kamufasha. Anafikisha venta bangali banamuuzia pantalo. Akakwiza imyaka 200 babukimugurira ipantalo. Uangalie mwisho ya maisha ya wale watoto. Muzorabe iherezo ry'abari y'abana. Wengi wao, benshi muri abo bana,
maisha yao hayaongokaki. ubuzima bwabo ntabwo buja ku murongo. Sijui kama ninasema vibaya, sinzi ko mvuze nabi, lakini angalia wale watoto. ariko reba bari abana, anazaliwa akavuka, angali mdogo, akiri muto, analia kitu, akaririra ikintu, anamwambia ujiteburie, bakamubwira ngo ni wifashe, banamwambia ufanye nini, baramubwira ngo ugire gute. mwisho ya wale watoto, iherezo ryaba ry'abana wanakuwaka matajiri, baba batunzi. sisi nawaambia ukweli, sindababwira ukuri. wewe angalia, wewe raba, mimi sijui kama ku Burundi wako, lakini sinzi ko ni Burundi bahari. Tona garso anafikisha 20. Wabona umwana kwije imyaka 200 angali nalala mushambre na baloko yake, akaba kijyama mu cyumba na batoya biwe. turamubura. Kuberiki kulelewa. Oya hanumu kuberiki barabarera cyane, banabapendekeza, wanawadekesha, barabashinisha. Kama unataka uishi kwenye wengine wako wanakufia, ushaka kuba abandi baziko barapfira, acha kudeka, reka gukina, reka imikino. usitake bakubembeleze, ushaka ngo bakwinginge, kwa sababu kuna mateso ingine, kuko hari ibindi bigeragezo ikwe na inasukuma uzalishe kenyiko muweye, bituma ubyara ikiri muri wewe. jiulize, ibaze, daktari akihurumia mama anaweza zala mtoto? umuganga agiriye impuhwe umuvyeyi yobyara umwana, gusudi azale banamufanya kahe, kugira ngo abyare bamugira gute? banamwambia sukuma, baramubwira ngo sunika, akikatala banampiga, yanse barakubita, na banatia hii hapa kugifua, bagashira amaboko hano kugifu, iko analia alize, lakini wanatia tena ya kuumiza, akamushira kandi bibabaza, usudi azale kugira byare. Lakini wewe unataka tukubembeleze, ushaka tukwinginge. hauwezi ishi kwenye watu wako wanakufia, nushobora kuba abandi bako barapfira na unataka kubembelezwa, ushaka kwingingwa. haiwezekani, ntibishoboka. Biblia inasema, biravuga, uyu hakuna jicho lililomhurumia, nta jisho ryamugiriye ikigongwe, hakuna, ntari hari. Haleluya, haleluya. ambie yule mwenzako, bwira mwene so, ongeza mateso kidogo, gusa Mungu ataona mbio. ongereza ingorane cyane, ahubwo ni Imana yoyibona cyane, kebona n'ingoga. ongereza ibigeragezo. Kama mnasirika museme tu amen tu. Naho mushavuye vuga amena gusa. Bwana tusaidie. Yes, adufashe. Unataka kuishi kwenye watu wako wanakufia, urashaka kubaho abandi bapfira, lazima ni ngombwa ujielewe, itahure, nisipofanya jambo nakoze ikintu maisha yangu itaisha, ubuzima bwanje buzohera. Usitegemea mtu yeyote, niwizigira umuntu wese, tegemea Mungu aliye hai. izera Imana nzima. Tosha macho kwa watu, kura amaso ku bantu, macho kwa Mungu. shira amaso yawe ku Mana. Macho yako yakiangalia Mungu, amaso yawe niyitegereza Imana, ataleta msaada kwako. zozana ubufashi wawe. Lakini watu wakikusaidia, ariko abantu bagufashije, batakupatia makombo, bazoguha ivyasigaye. Okay. watu wakitakupatia ile yenye waliacha, bazoguha ivyo basigaje. lakini Mungu akikupa, ariko Imana iguhaye, anakupa vya kukula na kushiba, iguha ivyo kurya ugahaga, na vya kugabulia wengine, n'ivyo kugaburira abandi. kuishi
kwenye hakuna, kwenye wengine wako wanakufia. Kubaho abandi bariko barapfira. Ni kujisimama hako. Nukwihagararako wewe nyene. Nasema mimi hapa. Ukavuga ngo jewe na nguvu yenye Mungu alitia ndani yangu. Ngumeze Imana yashize muri jewe. Nitapambana. Nzogwana. Nitapasula njia. Nzoca inzira. Nitatoka maishida. Nzova muri ubu buzima. Mie peke. Jewe ubwanje. Na Mungu wangu. Ni Imana yangu. Wasije wakasema. Banibaze bavuge. Walinisaidia. Ngo baramfashije. Nitakaposhuhudia. Ninashima. Wasichangie utukufu na Mungu. Nibazochange icyubahiro n'Imana. Nitapigana mwenyewe. Zogwana jewe ubwanje. Mungu wangu aonekane. Imana yanje igaragare. Ninataka mtu atasema. Ninavayo umuntu navuge. Mtu aseme. Umuntu avuge. Hata kama hakuna wa kunisaidia. Na hata wamfashije. Hivi Bwana anasimama na mimi. Imana ihagararanye nanjye. Sitakufa. Sinzopfa. Nitaishi. Nzobaho. Kuishi kwenye watu wengine wanakufia. Kuba abandi bariko barapfira. Haiko kufunga macho. Sukugara amaso. Ni kuwa ekenge. Nukuba amaso. Ni kuangalia macho wazi. Nukuraba amaso. Unapambana wewe. Ukagwana wewe ubwawe. Kwa sababu shida ile ni yako. Ukingorane ni gwawe. Maumivu ni yako. Ubabare ni ubwawe. Mwenye anateseka ni wewe. Ubabaye ni wewe. Haiko mwingine. So wundi. Na mwenye atapona ni wewe. N'uzokira ni wewe. Haiko mwingine. So wundi. Kwa hiyo lazima usitarajie mtu akusaidie. Ngivyo nukeneye umuntu ngo agufashe. Ndio maana Yesu yeye alimwambia Petro. Cyo tuma Yesu yabwiye Petero. Mwenye alikuwa anamhurumia sana. Yaramugiriye ikigongwe cyane, amugiriye imbabazi. Toka nyuma yangu shetani. Agira ngo mvi nyuma yanjye shetani. Na akamwambia Yuda. Arabwira Yuda. Rafiki yangu. Nguyu ni inshuti yanjye. Fanya mbio benye bilikuleta. Gira ningoga ivyakuzanye. Kwa sababu Yesu yeye alikuwa anajua. Kwa Yesu yarazi. Mwenye anamubeba kumsalaba. Umujanye kumusaraba. Njoo mwenye anamsaidia kupata ushindi haraka. Amufashije kuronka intsinzi y'abantu. Lakini mwenye anamuepusha msalaba. Ariko umukura kumusaraba. Hataki afikie ushindi. Nashaka ko ashikira intsinzi. Akamwambia Petro. Abwira Petero. Toka nyuma yangu shetani. Ve nyuma yanjye Satani. Na akamwambia Yuda. Abwira Yuda. Rafiki. Nshuti. Fanya mbio. Gira ningoga. Benye bilikuleta. Ivyakuzanye. Eski uko hapa? Eguri hano. Unapenda Yuda au unapenda Petro? Ukunda Yuda cyangwa ukunda Petero? Unapenda Yuda au unapenda Petro? Ukunda Yuda cyangwa ukunda Petero? Petro anakamata mpanga. Petero afata inkota. Apiganie Yesu. Kugira ngo agwanire Yesu. Anakata lisikio. Acugutwe. Yesu anamwambia. Yesu aramubwira. Wewe bwana. We. Rudisha mpanga wako mbio. Subiza inkota yawe ningoga mugubati. Anakamata ile lisikio. Achafata kujya gutwi. Anairudisha. Achara gusubizako. Petro anasema huyu bwana. Petero avuga ariko uyu mugabo. Niko nataka kumsaidia. Kindi ko ndamufasha. Ye haone kama niko nataka. Kindi abona ko ndamufasha. Anaweza niita ni shetani yeye. Ashakunyita Satani gute. Na mimi ndio niko namsaidia. Nanje je ndiko ndamufasha. Asiteseke. Ntababale. Petro akabaki hapa nyuma. Petero agumana nyuma. Akaona Yuda anakuya. Abona Yuda araje. Na bakumfunga Yesu. Bamufashe Yesu. Batu ya kufunga Yesu. Abantu bo gufata Yesu bamubohe. Yesu akamwambia Yuda. Yesu abwira Yuda. Rafiki. Nshuti. Fanya mbio. Gira ningoga. Byenye bilikuleta. Ibyakuzanye. Petro akajisemesha huyu. Petero aravuga ariko uyu mugabo. Ni mtu gani? N'umuntu ki? Mimi niko nampigania. Je ndiko ndamugwanira. Ananiita shetani. Anyita shetani. Huyu Yuda. Yuda. Mwenye anamuuzisha. Amugurishije. Na anamusaliti. Kandi akamutera ibibazo. Anamuita rafiki yaye. Amwisi inshuti gute. Mimi si muyu uyu bwana. Je uyu mugabo nta wenzi. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Yesu atufashe. Kwa nini Yesu aliita Yuda rafiki? Kubera ki Yesu yise Yuda inshuti. Umugenzi wo hafi. Nani Yuda ndio alimusaliti? Kandi ari Yuda yamugurishije. Ni kwa sababu ni kubera pana mtu anayekupeleka kwenye mateso. Hari umuntu akujana mu bibazo. Kumbe anakusukuma mu avenir nzuri. Alikala kuinjiza muri kazoza keza. Yeye anafikiri anakutesa. Wewe basangwa arakumbabache.
kumbe kwa anakuambia mie siko naona kama vyenye viko mwewe vilishatoka. Akavuga ngo cindi kundabona ibiri muri wewe biriko birasohoka. Habiyatoka. Ntibirasohoka ngo bive. Bitoshe mbio wewe. Bikuramo n'ingoga. Bitoshe mbio wewe. Bikuramo n'ingoga. Na unasema sunihurumie. Na ukavuga none wongirira ikigongwe. Hakuna vya huruma. Nta by'ikigongwe. Usitake bakuhurumie. Nukenera ngo bakugirire imbabazi. Taka Mungu akuhurumie. Shaka Imana ikugirire imbabazi. Ukitaka ishi kwenye watu wako wanakufia. Ni washaka kuba abantu bariko barapfira. Usiangalie msaada kwa mtu. Nura ubufasha ku muntu. Angalia msaada kwa Mungu. Na ubufasha ku Mana. Na nguvu yenye Mungu alikupatia. Ni ngomezi Imana yaguhaye. Kuna mtu ananielewa? Hari umuntu nawe. Sijui kama mko hapa. Kuna mtu uko ananielewa? Sisi ko muri hano hari umuntu nawe. Jambo la pili. Icya kabiri. Ukitaka kuishi kwenye watu wako wanakufia. Ushaka kuba abantu bariko barapfira. Lazima ni ngombwa ujifunze kufanya alama utakayokumbukiwa hata kama hauko. Ni ngombwa wiyigishe gukora ikimenyetso kizotuma wibukwa utagihari. Unataka kuishi kwenye watu wako wanakufia. Urashaka kuba abantu bariko barapfira. Ishi kwa kuacha alama maisha ya watu. Baho gusiga ikimenyetso mu bantu. Usikutana nake na mtu bila kumwachia alama. Nuhure n'umuntu utamusigiye ikimenyetso. Na usimwachie alama mbaya. Numusigira ikimenyetso kibi. Mwachie alama njema. Musigira ikimenyetso ciza. Kila mtu atakutana na wewe. Umuntu wese azohura nawe. Lazima. Ni ngombwa. Lazima. Ni ngombwa. Umwachie alama. Musigira ikintu. Umwachie alama. Musigira ikintu azokwibukirako. Hiyo ndio kuishi. Uko niko kubaho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Narudia. Bwana Yesu asifiwe. Yavuze Yesu ashimwe. Lazima unapokuwa unaishi, ngombwa yubayeho, ujipiganie, wigwanire, lakini pia unapokuwa unapigana, ariko uri kuragwana, katika yote utafanya, mu byo uzokora byose, hakikisha unaacha alama. Emeza kusizeho ikimenyetso. Haleluya. Haleluya. Hata kama utakuwa hauko, niba uzobutagihari aho hano, alama yako itasema, ikimenyetso cyawe kizovuga. Hata kama watu watalazimika kukusahau, n'abantu bazokwibagira, alama yako itawakumbusha wewe ni nani. Ibimenyetso byawe bizobereka wewe urinde. Sijui kama mko hapa. Sinzi nimba muri hano. Biblia inasema, Biblia inavuga, Mordekai alifanya jambo likasahaulika. Mordekai yakoze ikintu kiribagirwa. Lakini wakati tarehe ya kufa ilitangazwa, ariko itariki yo gupfa itangajwe, tarehe ya kufa ilipotangazwa, itangazo ryo gupfa litangajwe, Mungu akakumbuka, Imana iribuka alama, ikimenyetso ambayo Mordekai aliweka. Mordekai yashizeho. Wakati wangepasha kumumaliza, igihe bagira bamuheze, na muti ya kumsulubisha imewekwa, n'igiti cyo kumumanikako cyashizweho, kilichomuokoa, icyamukijiji. Niambie ni nini? Mbwira niki? Museme ni nini limponya? Muvuge ni giki cyamukijiji? Ni alama alikuwa ameweka, ni kimenyetso yashizeho. Wakati unapoweka alama, igihe ushizeho ikimenyetso, watu wanaweza wakaisahau, abantu barashobora kucibagira, na inaweza fanyika sawa haiko kitu, birashobora kubera nk'uko ataco kimaze, lakini kwa sababu ni alama, ariko kubera ko ari ikimenyetso, itabaki na simama, izokuguma gihagaze, na kwa muda utakaofaa, umwanya ukwiriye, itasimama, kizohagarara, itasema, kizovuga, na wakati itaongea, nicavuga, hata kama kifo imekusimamia, na urupfu ruzoba ruguhagurukiye, itasema, kizovuga. patia mtu mkono, hereza umuntu kuboko.
Mwambie uwe nafanya mambo. Mubwire uzurakora ibintu Yatakayoongea bizovuga wakati kifo inakaribia. igihe urupfu ruzoba rwegereje. Fanya kitu. Kora ikintu itakusababisha uishi kwenye wengine wako wanakufia. kizotuma ubaho abandi bariko barapfira. Na ili uweke kitu kitakachosema wakati kifo inasimama, utakiweka wakati uko salama. Kandi kugira ngo ushire ikimenyetso kizotuma ubaho ugishiraho mu gihe umeze neza. Wakati Ezekia naye aliweka alama, Igihe Ezekia yashiraho ikimenyetso, hakujua kwamba kuna kitu cha maana amefanya. ntiyarazi ko ari ikintu ciza koze gikwiriye, Mpaka siku kifo ilitangazwa kwake. kugira urupfu rwatangazwa iwe, Ndo akakumbuka, acaribuka, Mungu nilipe. Mana ndiha. Ndio mimi naitika ndakufa. Ego jewe ndemera ndapfa. Lakini kumbuka, Arikibuka. Mungu akasema hapana. Imana iravuga oya, hauwezi kufa ushobora gupfa kwa sababu uko na alama kubera ko ufise ikimenyetso mbele yangu. imbere yanje. Kuishi Kubaho ni kuacha alama, no gusiga ikimenyetso. kenye kitafanya mfamilia yako wakumbuke kwamba uliishi, ikintu kizotuma mu muryango wawe bibuka ko wariho, ni alama uliwaachia, ni ibimenyetso wabasigiye. Kitu kitakachofanya hii kanisa ikumbuke kwamba ulikuwa mwanamemba ndani, ikintu kizokwibuka yuko iri shengero waribayemwo uri umwe wo muri ryo, ni alama utaacha ndani, ni ikimenyetso uzosiga muri ryo. Kitu kitafanya wakumbuke pale wanafanyia kazi kwamba ulifanya kazi pale, ikintu kizotuma bibuka yuko akoze igikorwa hajya, ni kwa sababu utaacha alama pale, nuko uzosigaho ikimenyetso hajya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Narudia, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Kwa hiyo alama inakusaidia uishi kwenye bengine banakufa, kimenyetso gituma baho abandi bapfiriye, mahali wengine hawawezi kumbukwa, abandi badashobora kwibukwa kwa sababu ya alama. kubera ko ikimenyetso wanakutaja bakakuvuga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Narudia, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Kitu kingine kinafanya mtu aishi mahali watu wanakufia, kintu chakabi kandi gituma umuntu abaho abandi bapfiriye, pale ambapo watu wote wanaangamia abandi barangiye bagahera, ni kuwa na imani, ni kugira ukwizera. ni kuwa na nini? Ni kugira iki? Ningependa museme na sauti, kuwa na nini? Na nifuza ko muvuga nijwi, kugira iki? Imani, kwizera haisimamake kwa vitu viko vinaonekana, ni guhagarara ku bintu biboneka au vitu vya kushikika, ku bintu bifadika. Lakini imani inasimama kwa neno la Mungu, guhagarara ku ijambo ry'Imana. Na huyu muntu aliyezaliwa akaachwa katika damu bila kukatwa kitofu, yajawa akarekerwa mu maraso adakuye ku ruzogi, Bwana alipopita, Imana irenganye, akasema neno, avuga ijambo, akamwambia ujapokuwa katika damu yako uishi. Aravuga ngo na uri mu maraso yawe ubeho. Tena ninakuambia hata kama uko katika damu yako ishi. Kandi nakubwiye ngo na uri mu maraso yawe baho. Yeye alipopokea lile neno, wewe yakiriye iryo jambo, akaliamini, arajizera, akalikubali, arajemera, akasema ndio, aravuga ngo nibyo nitaishi, nzobaho. Na mtu wa imani, n'umuntu wo kwizera, ni mtu anapandaka juu ya shida, alafu yeye anatembea juu ya shida. Uwo muntu rero n'umuntu aduga hejuru ku ngorane akagendera hejuru y'iyo ngorane. Mtu wa imani, umuntu wo kwizera, ni mtu anakubali uwezo wa Mungu hata kama hajajua itafanyikaje ili apone. Umuntu wo kwizera n'umuntu yemera kubaho n'igihe iyo babona ko bidashoboka kwabaho. Mtu wa imani, umuntu wo kwizera, ahangaike kwamba wengine wanapata wanakosa, yeye anaangalia
yeye na Mungu kwanza. Wewe niyitaye ku bantu barondera bakabura, ariko wewe yitaye kuri we bwiwe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Narudia, Bwana Yesu. Asifiwe. Yesu ashimwe. Unajua urazi shida yetu shia wa Kristo, ingorane yacu twebwe abakristo, tunaendaka mbele ya Mungu, tugenda imbere y'Imana na tunakuya na mpango, tukaza n'intumbero runaka tumekwisha kuweka, twamaze gushiraho jinsi Mungu atafanya ili atusaidie. Ukimaniza kubikora kugira ngo idufashe. Wewe unakuya kwa Mungu, ukaza ku Mana, na ulishaweka jinsi Mungu atapita ili agufanyie jibu. Wewe ukaba wamaze gushiraho ayimana iza guca kugira ngo iguhinyishe. Na sasa unafika kwa Mungu, kandi ugeze ku Mana, Mungu naye anasema neno, Imana nayo ikavuga ijambo halifanane na jinsi ulikuwa na wazo, litandukanye nuko utari wibaza. Mungu anasema, Imana ikavuga tofauti sana na vinyo ulikuwa na wazo, tandukanye n'ivyo ariko wiyumvira. Alo. Huyu mtu ndani ya damu, uyu muntu mu maraso, saliona Mungu anapita pale, abonye Imana irenganye. Mimi najua muroho yake, cyendaze mu mutima wiwe, alisema yaravuze ninapata wa kunisaidia, ndaronse umfasha. Atakata gitofu, araza kugabira, atanipanguza, araza kumpanagura, atanifunika kangu, araza kumfuka gahuzu. Kwa mshangao, gugutangara, Mungu hakufanya hata kimoja mwabii. Imana ntiyakoze na kimwe muri ibyo. Na ile ndio inafanyaka Wakristo wengi wanachoka haraka. Ibyo nibyo bituma Abakristo benshi baruha n'ingoga, na wengine wanarudi nyuma, abandi bagasubira inyuma, kwa sababu kubera wanakuya kwa Mungu, baza ku Mana, wanangoya Mungu apitie mu njia fulani, bakarindira ngo Imana ice mu nzira runaka, na Mungu naye iko na njia yenye alishaweka, handi Imana nayo yamaze gushiraho iyindi nzira. Sasa rero kitu kinachoponya mtu pale, kintu gikiza umuntu hajya, ni imani, no kwizera. Tuseme sote imani, tuvuge twese ukwizera. Imani, ukwizera, ni kuwa na hakika ya vitu yenye yaonekana, nukwemeza ibintu bitaboneka. Sikubiwaza lakini vitakuwa, sinabibona ariko birabaho. Mungu akamwambia ishi, Imana yamubwira ngo baho, yeye akapokea lile neno, wewe yakira iryo jambo, akalikubali, araryemera, hata kama hajakatwa kitofu, na atari bwacibwa uruzogi, hata kama hayaoshwa na kufunikwa, na atari bwozwe ngo Mungu alishasema, akimana yari yamaze kuvuga, akakubali ile neno, yezera iryo jambo, na alipokubali lile neno, yeme iryo jambo, ikampa kuishi, limuha kubaho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Narudia, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Watu wa imani, abantu bo kwizera, ni watu hawawezi kutafsiriwa, na abantu badashobora gusobanurwa, kwa sababu ni watu hawaishi kulingana na kawaida za watu wote, kuko n'abantu babayeho ibintu bidasa n'ivy'abandi. Ni watu wanaishi kupitia mapito tofauti na mapito ya watu wote, n'abantu babayeho ubuzima butandukanye n'ubwo abandi bacamwe bose. Na ngoja nikwambie, reka ndakubwira, Biblia inasema, Biblia iravuga, nitaweka tofauti nzoshiraho bitandukanye kati ya wale wanaoniamini, hajya banyizera, atafadhali wale wanaonitumikia, bajya bankorera, na wale wasionitumikia, na bajya batankorera, wanaoniogopa, abantinya, na wasioniogopa, na batantinya. Sasa rero Mungu anapokutendea, Imana igukoreye, akipita mu njia zenye anapitiaka ku watu wote, aciye mu nzira cyangwa ku bandi bose, tofauti iko wapi? Itandukaniro ryo baririhe? Unasikia? Urumva? Kama Mungu anataka kuweka tofauti, Imana ishatse gushira itandukaniro, anapoanza kutenda kitu tofauti, akagikorera ikintu gitandukanye, atapita kwenye formula tofauti, azoca mu maformula atandukanye, atapita mu njia isiyofanana, azoca mu nzira zidasa,
atapita mu mlango yenye haipitikaki, azoca mu muryango udacigwamwo, atapita mu njia yenye hawapitake, azoca mu nzira badacamwo, ili alete kitu tofauti. kugira ngo azane ikintu gitandukanye. Ndio maana kusudi uishi, niyo mpamvu kugira ubeho kwenye watu wako wanakufia, abandi bariko barapfira, usitake Mungu atende vile anatendeaka wengine, ntukivuze ngo Imana ikore bigikorera abandi, lakini wache Mungu atende ili alipanga kwa ajili yako. reka Imana ikora ico yateguye ku buzima bwawe. Sijawasikia? Sindabumva. Lazima wache Mungu atende ngo ureke Imana ikore kile aliandaa kwa ajili yako. ico yateguye ku bwawe. Atatenda kile anatendea wengine, ntabwo azokora kijya akorera abandi, lakini atafanya ili alikuwekea, azokora ico yagushiriyeho, na ili alikuwekea ico yagushiriyeho ni ya kwako. Mchawi hawezi zuia, icyawe umurozi ntashobora kukizibira, mapepo hawezi zuia, amadayimoni ntashobora kukizibira, wanadamu hawezi zuia, abantu nibo kizibira, mazingira hawezi zuia, kuzungurutsa nivyo kizibira, mapepo hawezi zuia, imyuka mibi niyo kizibira, laana hawezi zuia, umupfumo niwo kizibira, hawezi kufa niwopfa mpaka ukifikie makugishitseko. Ninasema ya kwako iko inakuja, ndavuze ngo icyawe kiko kiraza, hautakufa na uyaifikie, ntuzopfa utaragishikako. ile baraka Mungu alisema na wewe, ujya mu gishimana yavuganye nawe, zile ahadi Mungu alikupatia, amasezerano Imana yaguhaye, ile mipango mlipanga na Mungu, bijya mwapanze n'Imana, ingali inasimama, biracahagaze. hata mauti naho urupfu rwohagarara, mpango ule Mungu aliweka ingali pale pale. Imana yashizeho bicari na hajya nyene, Mungu anasema n'Imana iravuga, sitakuacha sinzokureka mpaka nikwe nimekutendea mema, ntaragukoreye ibyiza, sitakuacha sinzokureka mpaka nimekufikisha pale nilisema, ntaragushikanaho navuze. ndio maana unatakiwa kumwamini, niyo mpamvu ukwiriye kumwizera na uendelee kupiga hatua, ushishikare gutera intambuko, uendelee kupiga hatua, utera intambwe, uendelee kupiga hatua, utera intambwe, uendelee kupiga hatua, bandanye gutera intambwe, uendelee kupiga hatua, bandanye gutera intambwe. hata kama unasikia hivi kumpiga hatua, na umba gutera intambwe, na hatua moja ni maombi, intambuko ya mbere n'amasengesho, hatua ya pili ni kutii neno, intambuko ya kabiri ni ukwizera ijambo, hatua ya tatu ni kutoa sadaka, intambuko ya gatatu ni gutanga ishikanwa, hatua nyingine ni kutii, intambuko yindi ni gukumvira kwa mwito wa Mungu, umuhamagaro w'Imana, ukatii mwito wa Mungu, wumvi umuhamagaro w'Imana. Ukienda hivyo ugiye gutyo utaishi, uzobaho. pale watu wanakufia, abandi bapfira batakuwa banakuuliza, bazora bakubaza, mbona shi tumekufa, ko twe twapfuye, wewe uliponaje? wewe wakize gute? Kwambia na mimi sijui nilifanyikaje, lakini nilisikia sauti ya Bwana, ariko numvise ijwi ry'Imana, nilitii sauti, numviye ijwi, na mambo haya yamefanyika kwangu. ni ibintu byakoretse kuri jewe. Haleluya, 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 kule haleluya, 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 fanya haleluya kubwa, ingomezi haiko vile, sema haleluya, haleluya. Ningependa useme kinua mkono kwa sauti, haleluya, haleluya, yebo. Kadiri uko naisema na Mungu ainue maisha yako, ulivuga Imana ituze ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Baho, uishi, ubeho. Pale watu wanakufia, ishi pale. Abandi bapfira habeho. Pale wamezimikia, we simama pale. Abandi bazimye, wewe hagarara. Pale watu wanaangamia, we ishi pale. Abandi bananiriwe, hagarara. Ishi pale. Baho, pale pale watu wako wanakufia, watu wanaangamia pale, watu wanakimbia pale. Simama pale, Mungu wako aonekane, Mungu wako aonekane. Kitu kingine kitakufanya uishi kwenye watu wanakufia ni kufanya kazi, ni gukora igikorwa. Tuseme kwa sauti, kufanya kazi. Tuvuge nijwi gukora igikorwa. Mwanzo 24, Itanguriro 24, 12, 22. Biblia inasema njaa ilikuwa katika nchi. Biravuga ngo inzara yarabaye mu gihugu. Isaka akataka kukimbilia Misri. Isaka yifuza guhungira muri Egiputa kwa sababu kubera ko alikuwa
ameona njaa. Yari yabonye inzara. Na watu walikuwa wanakufa kwa sababu ya njaa. N'abantu bariko barapfa kubw'inzara. Na yeye akataka kwenda Misri. N'abashaka kuja muri Egiputa. Mungu akamwambia, Imana iramubwira, usitoke hapa. ntuve ngaho. Ubaki hapa. Ugumaho. Ndio tabia ya Mungu. Niyo mico y'Imana. Akamwambia kaa hapa. Imana iramubwira ngo icaraho. Usiende huko. Ntugende hariya. Sasa Isaka alipobaki, Isaka agumyaho, hakukunja mikono. Niyafunza amaboko. Mwanzo 24 Itanguriro 22 12 Biblia inasema mwaka ule Isaka akapanda mbegu. Uyo mwaka Isaka iba imbuto, akavuna yimbura kwa mbegu moja mbegu 100. Ku mbuto imwe yimbura imbuto 100. Alo. Kwa ule mwaka Isaka akapanda mbegu. Isaka abiba imbuto. Ile mwaka yenye njaa iko mingi. Uyo mwaka nyine hari inzara. Ile mwaka yenye wengine wako wanakufa, abandi bariko barapfa, na wengine wako wanakimbia, abandi bariko barahunga. Mungu akamwambia kaa hapa. Imana iramubwira ngo icaraho. Na alipoambiwa ukae hapa, akubwiye ngo icaraha, akasema lazima nifanywe kitu hapa. Imubwiye ngo icaravuga ngo ni ngombwa nkora ikintu ngaha. Akapanda mbegu, abiba imbuto. Na Biblia inasema mwaka ule akavuna 100 kwa mbegu moja. Biravuga ngo uyo mwaka yimbura imbuto 100 ku mbuto imwe. Akakuwa na ngombe na kondoo, agira inka n'intama, akakuwa na watumwa, agira abakozi na punda wengi, ni ndogoba nyinshi. Mpaka Wafilisti wakaanza kumuonea wivu. Kugeza igihe Abafilisti bamubwirira ishari. Walimuonea wivu kwa nini? Bamugirira ishari kubera iki? Aliishi, yabayeho mahali watu wengine wako wanakufia, abandi bantu bariko barapfira. Na kilichomwezesha kuishi, cyamushoboje kubaho, alifanya kazi. Yarakoze. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Narudia, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Nataka nikuwakumbushe, shaka ndabibutse, Mungu ametuokoa. Imana yaradukijije. Na Mungu ametuita. Imana yaraduhamagaye. Lakini yote haitafanyika kwa muujiza. Ariko byose ntibizokoreka kugigitangaza. Ingine itafanyika kwa sababu ulitumika. Ibindi bizokoreka kubera ko wakoze. Kuokoka haiko uvivu. Gukirizwa si kubunebwe. Na kuomba sio uzembe. Gusenga si ubunebwe. Lazima unafanya kazi. Ni ngombwa ukore. Wakati unafanya kazi, igikozi gikorwa, kazi yako itaproduce. Ibikorwa byawe bizovyara. Na unapozalisha matunda unaishi. Ubyaye ivyamwa uzobaho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Tena Biblia inasema hivi. Biblia iravuga ngo, katika Mezali, napenda nisome hii neno. Mu Migani ndashaka nsomera ijambo. Makumi 22:29. Imigani 22:29. Nisome ile pale. Wahabonye ningoga yo hasoma. Imigani 22:19. 22:29. 22:29. Ku murongo wa 29. Reka dusome. Niwabona umuntu w'umunyamwete mu byakora, benuyo azokorera abami, ntazokorera abakene. Amen. Soma muzuri. Niwabona umuntu w'umunyamwete mu byakora, benuwo azokorera abami, ntazokorera abakene. Soma mu Biblia yindi nayo. Soma. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Niwabona umuntu w'umunyamwete mu byakora, benuyo azokorera abami, ntazokorera abanyarucari. Amen. Munaweza sema ile neno. Mashaka kuvuga iryo jambo. Mashaka kulisubiramo. Ukiona mtu mwenye bidii, niwabona umuntu w'umunyamwete katika kazi, mu gikorwa, hiyo bidii, uwo mwete, Kiswahili inasema Biblia iravuga atasimama, azohagarara. Haiko hata kutumika, ntazokora, lakini wanasema atasimama, azohagarara mbele ya wafalme, imbere y'abami.
Ni kusema wakati wanaita wafalme, kuvuga ko igihe bahamagaye abami, na yeye watamuita, nabo bazomuhamagara, na yeye atasimama, nawe azohagarara, atoe hotuba, atange amabwirizwa, alete mashauri, azana amategeko, kwa sababu ya bidii, kubera ko afise umwete katika kazi, mu gikorwa. Unataka kuishi kwenye watu wako wanakufia, urashaka kuba abandi bako barapfira, tumika, kora, kwa sababu ukitumika, kuko ni wakora utapata, uzoronka, na ukipata, ni waronka, unasaminika, uzoca wubahwa. Narudia, ndasubira, ukitumika, ukoze, utapata, uzoronka, ukipata, uronse, unasaminika, uzoca umuntu yubashwe w'umumaro, na ukisaminika, ni wubahwa, unahesabika miongoni mwa watu, uzoca harugwa mu bantu benshi. Alo, 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 alo. Kwa hiyo wakati unataka ishi mahali watu wanakufia, ukeneye kuba abandi bapfira, lazima utafanya kazi. ni ngombwa uzokora igikorwa, Na si kufanya kazi tu, si gukora igikorwa gusa, lakini ili kuishi kwenye watu wanakufia, kuba abandi bapfira, bakia pale Mungu amekuweka. shira gumaho Imana yagushize. Sikia ile kitu vizuri. Umve iki kintu cyiza. Ule Bwana alimwambia ule mtu, Imana yabwiye ujya muntu, ujapokuwa katika damu yako, ukiri mu maraso yawe, ishi. baho. Mimi sisemi uishi nje ya damu yako, simbuze ngo ubeho inyuma y'amaraso yawe, lakini Mungu alisema mule mdamu yako. Imana yavuze ngo muri ayo maraso ishi, baho. Uzima iko pale Mungu amekuweka. Ubuzima buri haji Imana yagushize, kwa sababu kuna kuwaka baraka na neema ya eneo, kuko habaho imigisha na neema ya eneo, n'ubuntu bw'ahantu. Nivyo kuna mtu kona nielewa, hamwe karantahura. kuna soko unaweza enda churuza ndani ukafaidika, unahamia soko nyingine unahomba. Hari soko woja mugacuruza ukunguka, waja mu yindi ugahomba, lakini biashara ni ile ile, kandi ibicuruzwa ni vya bindi nyene, na mtu ni weye ule ule, kandi umuntu nujya nyene. ile eneo haikukubali, ico kibanza nikigukwiriye. kuna nyumba unaweza ishi ndani ukaishi kwa afya njema, ukanenepa ukakuwa vizuri, na ingine ukaishi ndani ukagonjwa, ukakosewa, ukaanza kusumbuka. Usudi uishi mahali watu wanakufia, lazima ni ngombwa uwe pale Mungu amekuweka. uwe haji Imana yagushize. Mahali Mungu amekuweka ndipo kuna baraka yote muhimu kwa kuishi kwako. Kama Mungu amekuambia uishi pale, maana yake alikupatia na nguvu ya kushinda wachawi wa pale. Imana yaguhaye imbaraga zo gutsinda abarozi bahajya. Amekupatia nguvu ya kushinda mapepo ya pale. Yaguhaye ingome zo kunesha imyuka ya hariya hantu. Amekupatia nguvu ya kushinda kila shambulizi pale. Yaguhaye ingome zo kunesha ibintu byose bizoza ku buzima bwawe. Ye peke anajua jinsi ataneutralize kila uadui wa pale. Wewe arazi ingene azotesha agaciro abansi bose bahajya. Kwa hiyo ili uishi kwenye watu wanakufia, yaba kugira ngo ubeho abandi bapfira, elewa Mungu amekuweka wapi. Tahura Imana yagushizehe. Ndio maana usishangae kuna wengine wanasafiri. Cyo gituma nutangare ubonye bamwe bafata ingendo, miezi 2 unasikia mume na mume ke wameachana. Ukumva ngo umugabo n'umugore batandukanye. Waliachana kwa sababu gani? Bavanye kubera iki? Ile eneo imewatapika. Hajya ahantu bagiye habadashwe. Sijui kama unanielewa. Sinzi nimba unyumva unahura. Kuna kanisa unaweza ingia ndani ukajazwa. Hari ishengesho ya kujamo kuzuzwa. Ukaomba ukasikia maombi inafunguka. Ugasenga ukumva amasengesho arugurutse. Unahamia kanisa ingine, ukimukira mu yirindi, unazimika kiroho, ugacutsima mu mwuka. Na yote ni kanisa ya Mungu. Kandi yose ari amashengero y'Imana. Nini ilifanyika? Ni giki cyakoretse?
haiko eneo lako. si kibanza chao. Tunaelewana? Turatahurana. Na kuna mahali pengine upako ya pale njwe na kuchamushaka, ingine ya kukuzimisha. Harahandi ugusigwa amavuta yaho akuvyutsa, n'ahandi amavuta yaho akuzimya. Kwa hiyo Mungu hajakupanda kila mahali. Imana rero igushiza ahantu. Mungu hayakuweka fasi yote. Imana ntiyagushiza ahantu hose. Amekuweka mahali ambapo yeye mwenyewe amejua. We yagushiza hazi. Na akatayarisha yote muhimu ili uishi pale. Achategura byose byiza kugira ngo ubeho haja. Ndio maana aliambia yule mtu, ujapokuwa katika damu yako, ishi. Niyo mpamvu Imana yabwiye ujya muntu ngo ukiri mu maraso yawe baho. Pale pale. Aho nyenaho. Ishi pale. Abaho aho. Ninakuona pale. Ndakubonaho. Najua shida ziko pale. Ndazi ingorane ziriho. Najua majaribu iko pale. Ndazi bigeragezo biriho. Lakini usitoke pale. Ariko ntuhabe. Ila uishi pale. Ariko ubeho haja. Hallelujah. 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 Nataka nifunge. Shaka mezi. Nikisema maneno haya matatu. Mvuza ya majambo tatu. Jambo la kwanza. Jambo rya mbere. Na naomba usikie vizuri. Ndashaka uvyumve neza. Wakati Mungu anasema ishi, igihe Imana ivuze ngo baho, sio kwamba ulishakufa. Si kubera ko uba warapfuye. Lakini Mungu anaachilia maisha mapya. Imana ile kubuzima bushasha. Anaachilia maisha tofauti na yale ulikuwa nayo. Imana ile kubuzima butandukanye na burya warubayemwo. Ndiyo maana ninaposema ishi, niyo mama buze ngo baho, ina maana Mungu anataka kuactive neema mpya. Niko Imana ibishaka kwemeza ubuntu busha. Anataka kuamusha kibali mpya. Ishaka kuvyura ingabire nsha muri wewe. Mungu anataka kufungua baraka mpya. Shaka kugurura umugisha mushasha. Sasa ili kitu hicho kianza kufanya kazi. Rero kugira ngo ikintu kitangwe gukora kazi, Mungu anatangaza neno. Imana itangaza ijambo. Ishi. Baho. Ili neema mpya itokee. Kugira ngo ubuntu bushasha bugaragare. Ili uzima mpya itokee. Kugira ngo ubuzima bushasha bugaragare. Ili baraka mpya itokee. Kugira ngo imigisha mishasha igaragare. Ndio maana niyo mpamvu atabwoba. Nina hakika kwamba temeza ko usiku ziko hapa mbele. Mu Misiri mbere. Kuna watu wako katikati yetu hapa. Abantu bari hagati muri twe. Tutaanza waona wamebadilika. Tuzobabona bahindutse. Tutaona hawako jinsi walivyokuwa leo. Tuzobabona batandukanye nuko bameze. Tutaona wamevala sura mpya. Tuzobabona bambaye ishusho shasha. Tumeona maisha yao yamebadilika. Tuzobabona ubuzima bwabo bwahindutse. Wanaposema ishi, Imana ivuze baho, kuna neema mpya inakuja. hari ubuntu bushasha bubabu. Kuna mambo yenye hatujazoea yenye ibintu tutari tumenyeye biba bice bigomba gukoreka. Ndiyo maana Mungu anasema ishi. Yo mpamvu Imana ivuga ngo baho. Ndiyo maana ninatangaza. Yo mpamvu ndabitanga. Nataka niwaone watu wako tayari. Shaka mbona abantu beba biteguye. Tusafiri nao katika maisha mapya. Kugendera mu buzima bushasha ambayo Mungu anaiachilia asubuhi ya leo. Imana irekuye muri iki gitondo. Na mimi ninaitangaza iwe yako kwa jina la Yesu. Natangaje ngo bivyawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anaposema ishi, Imana ivuze ngo baho, ni kusema alishamaliza ya ni kuba ngo Imana yamaje gukuraho ibikwica byose. Mungu akisema ishi, Imana ivuze ngo baho, ni kusema alishashinda mauti. Imana iba yamaze kunesha urupfu. Mungu akisema ishi, Imana ivuze ngo baho, maana yake alishamaliza vita na kenye kingekuwa. Imana iba yahejeje intambara na kijya cyose cyo kwica. Na ndio maana hata kuwa na haja ya kukuondoa ndani. Niyo mpamvu idafise isoni za kugukura hajya. Hawezi kukutosha pale. Ntabwo ishobora kugukura hajya. Maana atakuwa amemaliza kenye kingekuzuru pale. Yako aba yahejeje ibintu byose byo kwisha bikagurirana. Ndio maana ninasema na mtu mmoja. Mama umvugana n'umuntu umwe. Ile shindo uko naona saa hii. Iyo ngorane ubona uyu mwanya. Ingali ya muda kidogo tu. Ni y'umwanya muto. Mungu alishajishughulisha
Imana yamaze kuyitaho. Na ndivyo aliambia Musa, Nivyo yabwiye Mose, hawa wa Misri mnaowaona Abanyegiputa mubona hamutawaona milele. ntabwo muzababona ibihe byose. Walikuwa wanawaangalia kwa macho, babareba n'amaso, lakini Mungu anasema hamutawaona ariko Imana tena. iravuga ngo ntimuzobabona ukundi. Na wewe ile shida uko nazunguruka nawe nayo, ingorane Mungu uzungurutse muri, amesema ishi. Imana iravuze ngo Ni baho, kusema hautaionaka tena ile shida. ukuvuga ngo ntuzosubira Maana kuyibona Bwana ukundi. anaenda kuizimisha, Imana igiye anaenda kuyikuraho, kukutengenezea njia, igiye kugutegurira na inzira, utavuka upande wa nawe pili, uzojabuka, utaenda kushuhudia makuu ya uzoja Bwana. kuvuga ukuri. Ninasema tena ishi. yavuze kandi ngo baho. Mungu anaposema ishi, Imana ivuze ngo baho, ni kusema alishakuwekea kitu cha kuvuga ngo aba kutimiza. yamaze gushiraho ikintu cuzuye cyo kuzuza. Mungu alishakuwekea kitu ambacho utatimiza. Iba yamaze gushiraho ikintu cyo gushitsa. Manake kuna misio mpya, hari igikorwa gisha Mungu anakutuma ndani. Imana igutumye muri iyo. Umetumwa ukiwa na mandaa yote ya kifalme. Imana yagurungitse iguhaye byose by'ubwami, Anakupatia mamlaka yote ya iguhaye kifalme. ubushobozi bwose bw'ubwami. Akwambia enda katika misio ngo yangu, genda mu gikorwa canje, enda katika misio yangu. genda mu gikorwa canje. Ndio maana anasema ishi, Niyo mpamvu avuga ngo baho, maana Mungu hayapata kuko Imana ntiraronka kile anangoya kwako. kigirorereye muri wewe. Kuna kitu Mungu anangoya kwako, hari ikintu Imana irorereye iwawe, kuna kitu Mungu angali anachunga kintu ufanye. Imana yiteze ngukore. Ndio maana hauwezi kufa, uko ntushobora gupfa, hata nani asimame, naho yoba ndahagaze hautakufa. ntuzopfa. Maana Mungu angali anasema Imana iracavuga ishi. baho. Simame tuombe. Muhagarare dusenge. Sijue kama uko hapa, simama na ujasiri. Hagarara, sinzi nimba uri ngaho. Na kama unaona hautaki kuomba, na mimi ubaki unaikala. nimba ubona udakeneye gusengana nanje, ugume wicaye. Wale walishakuwa tayari, tuseme Bwana Yesu. Bayabiteguye bavuga ngo Mwami Yesu. Sema na nguvu, Bwana Yesu. Yesu. Ngomesi Mwami Yesu. Unajua ninavyopitia, urazi ivyo ncamwo, na unajua ninakoishi, urazi uko mbayeho, na unajua hali niliyo nayo. urazi ivyo mbayemwo. Bwana, Mwami, Bwana, data, siku ya leo uyu musi ninashuhudia, ndatangaje, ndashima, ninathibitisha demeje ya kwamba sitakufa, nazopfa, nitaishi, zobaho, nifikie maono yako, kugira ngo shike kuvyo wavuze. sitakufa, Sinzopfa, maana umemaliza maadui, uko waheraheje abansi. sitakufa, Sinzopfa, maana ulishanipa maono mapya ko amayere kwarisha na maisha mapya. ubuzima busha. Yesu, 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 niko tayari yiteguye kutembea na wewe kugendana nawe katika maono mapya. mwiyere kwarisha n'ishuri. Karibu kwa maombi, uipokee iwe Ingo mu yako. masengesho vyakire, senga uvyakire, senga wakire ivyo, senga wakire, duza ijwi ryawe usenge. Kuna watu sijasikia wanaomba. Hari abantu ntarabumva basenga. Inua mikono yako miwili juu, Mungu akutane na wewe. Yuko Mungu hapa, vuga ngo Mwami ndi hano, anapita karibu yako, ndi hafi ya pale pale kwenye mateso. ajanyene mu bigeragezo, Ulikuwa hauna msaada, nta bufasha wari bali ufise, umetupwa, wari bali waratawe, umeachwa. warahebwe, Amepita pa, arahaciye, anapita pa, arahaciye, anapita pa, arahaciye, anapita pa, arahaciye, anapita pa, arahaciye. pale huko, pale huko, pale Aho huko, nyanduri, aho nyanduri, pale huko, ahuri, anapita, arahaciye, anapita, arahaciye, anapita, ararenganye, anapita agira pale hace kwa ajili yako, kubwawe, kwa ajili yako, kubwawe, ili akutane na shida kugira ngo yako. ahure n'ingorane yawe. Ningetaka uombe. Nagomba ngusenge. Senga, senga. Shikos.
senga senga senga, mubwire ati ndi muri iki kibanza. Hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Nyosha mkono wa kuume juu kama shujaa. Ukuboko kwako kujyo, mkono ya kuume juu, ukuboko kukujyo juru. Sema hey Baba, vuga ngo data. Baba, data, sai isaha zima, ni ngombwa, ninazima, ninazimisha, lazimiche kila chochote chachochos kilichoandaliwa chashizweho ili kusumbua maisha kugira yao. ngo kinanize ubuzima bwanje. Mkono ya kuume juu tu. Ukuboko kukujyo hejuru gusa, ukuboko kukujyo Ni mkono yako ya nguvu. ukuboko kw'inkomezi. Mkono ya kuume Ukuboko kukujyo ni mkono yako ya nguvu. ukuboko kw'inkomezi. Sai isaha ndakubise hasi, naangusha ndakubise hasi kila adui, umwansi wose, kila adui, umwansi wese, kila adui, umwansi, kila adui, umwansi, kwa jina la Yesu. izina rya Yesu. Anza piga sasa, mwangushe Tangura umukubite hasi sana sana cyane cyane sana cyane sana gose sana, cyane, piga sana, kubita cyane, kubita, piga sana, piga sana gose, kubita katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Maisha yako inapata ushindi. Ubuzima bwawe buronka intsinzi. Maisha yako yanapata Ubuzima ushindi. bwawe buronka intsinzi. Maisha yako yanapata ushindi. Ubuzima bwawe buronka intsinzi. Unaenda ishi, ugiye kubaho, unaenda ishi ugiye kubaho ile Mungu alisema. Imana yavuze. Umeenda ishi ugiye kubaho ile Mungu alipangilia. Imana yapanze. Unaenda ishi genda ubeho ahadi yako masezerano yawe katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Piga, kubita, itoke mu njia yako, bive mu nzira yawe, itoke mu njia bive yako, mu nzira yawe, itoke mu njia bive yako. mu nzira yawe. Kila roho imwe mu yose inayozuia izibira usiishi maisha yako, nubeho ubuzima bwawe, usiishi furaha yako, nubeho umunezero wawe, usiishi ahadi zako, nubeho amasezerano yawe, ninaipiga, ayikubise, naipiga, ayikubise, naipiga, ayikubise, naipiga ayikubise kwa damu ya Yesu, maraso ya Yesu, kwa damu ya Yesu, maraso ya Yesu, kwa damu ya Yesu. maraso ya Yesu. Inaiweka chini 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 chini, naiweka chini chini chini. Acha maisha yako kubuzima bwawe yatokee, 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 yatokee sasa, yaonekane sasa katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Ile roho ilikufunika kama kitambara, yagupfutse nk'igitambara, ninaipiga nayo, yayikubise nayo, ninaipiga nayo, yayikubise, ninaiondoa nayo, yayikuyeho, ninaiweka mbali nayo, yayishize kure nayo, ninaifukuza nayo ndayirukanye katika jina la Yesu, izina rya Yesu, katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Nyosha mikono miwili, zamura amaboko yawe abiri. una uhai wa Mungu mpya, hari ubwiza bw'Imana bushasha, una uzima mpya. hari ubuzima bushasha. Inawezekana afya yako ndio ilikuwa, birashoboka amagara yawe akaba yaranonekaye. Mungu anasema asubuhi ya Imana iravuze muri iki gitondo, ishi. baho. Inawezekana ni kazi yako ilikuwa, birashoboka n'igikorwa cyawe cyapfuye. mchana wa leo uyu mutaga Mungu anasema Imana iravuze, ishi. baho. Inawezekana ni relation zako zilikuwa, birashoboka n'imigenderanire yawe yapfuye. inawezekana ni projet zako, birashoboka n'ibikorwa byawe. Mungu anasema Imana iravuze, ishi, baho, ishi, baho, ishi, baho. kazi yako, igikorwa cyawe kibeho, ndoa yako iishi, urugo rwawe rubeho, projet zako ziishi, imigambi yawe ibeho, relation zako ziishi, imigenderanire yawe ibeho, huduma yako iishi, igikorwa cyawe kibeho, ndoa yako iishi, urugo rwawe rubeho, kazi yako iishi, igikorwa cyawe kibeho, kwa jina la Yesu. izina rya Yesu. Kuna uzima inatembea, hari ubuzima ariko buragendagenda, kuna uzima inatembea.